Multimedijalni online kurs. TikTok oglašavanje. Da li ste razmišljali o korišćenju TikToka za oglašavanje vašeg poslovanja? U ovom kursu ćete naučiti ključne komponente vođenja uspešnih reklamnih kampanja na TikToku. Za početak ćete otkriti osnove oglašavanja na TikToku, a zatim preći na korake za kreiranje vaše prve TikTok reklamne kampanje. Također ćete naučiti kako da izaberete TikTok format oglašavanja, kako da definišete svoj TikTok oglasni budžet i raspored. Na kraju, vidjet ćete kako možete da merite uspeh oglasa pomoću analitičkih alata na TikToku, tako da možete precizno prilagoditi svoje kampanje. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. TikTok oglašavanje po promotivnoj ceni od 3480 dinara ili 29 evra možete naručiti preko našeg sajta www.naučisam.com.